Boss leta yacyashye nubwo kuva ku ikara. Boss niyo mpamvu uri gusa nayo se. Marira abantu. Ariko boss zikijya jambo renkomerekeje umutima. Wawe satura se nundi ko ntacyo kumenya. Reka ye. Banza umutima ufite wo warawuguze. Veri kiguzi ushatse kuvuga. Sha amagambo avagaho nagava ku mutima ashobora kuba ava kubiha. Ushobora kuva mu magambo kareka nkihitira. Aguza se boss. None se kugura nagato, kugura si uburenganzira bwawe. Ikiza cy'isambusa. Kumva waresa simwe nagwayimara none kabisa. Apo bimaza nabyo nshaka. Ubundi uguze wabi. No nago nguze. Reka. Nkamagaze no minota yose hano. Ibyo byo byibagirwa. Reba ye. Apo yo namfite gahunda yo kugura hose nakugura agenda. Naho ujya kugura ahandi. Aba bandi kuvuga no babano bagurira. Ndabizi ninge ngeye mu ncuri isambusa. Boss nge kanyabira nageze. Uzanye ikizi? Ibira. Inde bigutumye se? None se nsanzwe muravuga ibiki? Ndakubwiye ko ivuzwe byose ari ukuri. None se imvugo siyo ngiro. Iwanya ari mu Rwanda hose. Uburyo ni wabushyizeho se. Hako urundi ruwahe. Ariko ubanza atari gucuruza ibiraha gusa. Menya uri mwibarura. Okay, ibyo ni mwimbyihorera. Reko no murwayi ige. Nagenda. Inde urwaye se muri kuvuga? Iyo abarurwaye n'ahandi se sha. Mu muti. Niba utarwaye se n'ugutuma umuzima hagarika banagiye kubabwira ubusa. Atusha igenda no nta mafaranga dukeneye. Utayakeneye. Oh my god. Webwe we nande. Wowe ko iki hano? Ushaka amafaranga. Benge bukegura. Ata boss ni Jean Ryungu. Mamu yamunga ijana naryo nago. Bakise kandi. Namvugishije amagambo menshi. Ata boss reka mwere kuri 80. Ngera ataragwera kuri 50. Agwera kuri 40. Ngiye 20. 10. Romo. Ubuntu. Subona se. Sobona se. Okogisa. Ese shiri ubuganze kungurira amani. Bashirira amenye ariko mwemeje gutongwa n'abagabo banje. Mwakoze ko ubufasha utazahoraho sha. Ngaho baguhe. Aho nishyuriza ko mazi. Baby baguha kandi. Wapi baby ndahaye. Kandi munyisho yanje nigendere. Harya nangahe? 300 yonyine. Agiye se kandi. Reba neza arimo. Ndayabuze pe. Cyane kwihangana pe naho ni munyisho nigendere. Kandi ubona nyabuze. Byose babiranguza. None uragira ngo mbigenze gute? Kanze mwere kuko tubigenza sha. Cara hasi. Sheri wanabaye. Cyande bagase kari ukurya baga wifashe. Sushiri wa mama rapiti. Ubundi murimo murapfiki. Ze gahunda turazo nyine ndabona zinakubereye. Banza umbwira uko byagenze. Izi nkweto rona zitakubereye. Muri kumbwira nago ndi kubisobanukirwa. Rata byagenze gute? Ibi byose ni ingaruka zo kwirarira. Ariko ndi kumva mwese muri kuncanga. Nkambwiye icyabereye hano. Cyariye kibura yo kwishyura. Apu nibashake bakica. Ariko shine nagaruka wabivuga. Uguta umuntu w'umugabo arya niyishyura. Yawe rero ziresha zitariwe n'incorekeze. Mane ndi sheri wanje yaziriye naga ari incoreke. Gusa nyatari incoreke kwa gusa zo bicaye aho ngaho. Ubundi nangahe? 300 yonyine. Ngakiri inkweto zamukira mwiza ura kwishyura. Murakoze ba boss rega duhumeka uwo musigaje. Your hair breathing heavy like a dog.
You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. You need to be cutting glass, making this place. And some people are about to use this place. Sambusa nangaye sho. Iyo utarenzaho se sha nagomba nkumvisha. Munyazige nyanywa. Mubivuze se byongereye igikara kuruta icyo ufite. Nese ubundi kubivuze bikumariye. Ibyo bituma mumenya ubwenge bwo gutanga serivisi ku bantu muri kugurisha amasambusa. Ngaho ntacyo. Sambusa nangaye. Nijana ariko kubera wantindije hagiye hose nkana nibayigitana. Ngambirwe swaze n'usuri kugurisha amasambusa ko nkwagarikije ngiye kugura isambusa ariko shaka ko numva musiga umwana atesha amafaranga y'u Rwanda agaciro. Ahubwo nimwe mwitesha agaciro. Buri kumva kugura isambusa y'igitana hari birenze birimo. Isambusa y'igitana ahubwo se utayiguze wabiki. Akicwa n'umuhumuro. Ahubwo ndi kumva ari bifite akazi sha. None ubwo abo bantu bamaze kwicwa n'umuhumuro ni bangahe? Maze gushingura bangahe bishwa n'umuhumuro? Ntabwo bapfa byanyabyo. Bapfa bate? Bahagaze. Bahagaze. Se ubundi umuntu aziri bibona wamugira iki? Oh my God. Wabigerageje. Musigaye mwitwaza n'amafoke se yo kwica abantu apana yo gutanga isambusa. Nagukinishaga. Ahubwo se sambusa nanga. Wagize ngo nanga ese sha urubwa isambusa nisha. Reka n'ubundi Imana yari ibizi. Nari nifitiyemo senkani n'ubundi ayo masambusa watekesheje inyama zimwe. Reka ni ukwica abantu. Akira nkwere. Banza. Bigenze neza surisubiriye none. Sa isambusa. Zaje senkani nkwere. Imisambusa. Izuba. Magato ka senkani. Ariko biba byiza watanga. Ntabwo irya wenyine. Ini ya senkani. Nakwihereza. Cya musore wanjye mu muhanda byanze uyu munsi pe. N'ubundi mari hombe turapangira. Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira iwacu.